Ake ngithathe leli thuba ngibongele amaJimbuzi. AmaJimbuzi adlale kahle izolo, bengiwabukela mina. Adlale ibhola elisezingeni eliphezulu. Yizeni abantu abebedlala nabo bebengayimisela ukuthi bedlale ibhola ngokwemthetho yebhola. Ngisizo yini loo nto leyo? Kunomfana lapho kuthiwa u-Ashley ogqoke unumber 7. Uyagijima loya mfana bemakho umuntu ogqoke unumber 17. Umfana lo umhlukumezile kangaka ukuthi uzowathola i-yellow card okokuqala. Wamhlukumeza okwesibili nokwesithathu bese kumele ngabe usethola i-yellow card yesibili noma i-red card kodwa akazange ayithole. Leyo nto leyo igcine isiphoqelela ukuthi u-Ashley esemhlukumeza, angisakhumbuli ukuthi ihlanzana lesingaka, wagcina wavuka wamdudula. U-Ashley wathola i-yellow card ngaleso senzo leso. Kodwa ngaphezu kwakho konke siyabonga amaJimbuzi ukuthi okokuqala emlandweni webhola laseNingizimu Afrika ekuthenini i-under 20 ilethe i-AFCON. Siyababongela, siyathemba futhi ukuthenini bazoqhubeka bedlala ngendlela abadlala ngayo, bengapheleli nje ekuthenini bawine i-AFCON, kodwa sibabone bengena nakuma-Club under 23, bephinde futhi bengena kuma-team amakhulu, not kuma-team amakhulu kodwa bedlala ku-PSL. Njengalo mfana bathu u-Ashley, kuyisifiso sami ukuthi umuntu oyi-scout se-Orlando Pirates engathi engasondela kuye. Angimazi udlalaphi, bengiqala igame yakhona ukuyibuka izolo ngoba kuyi-final. Cha, uyadlala ibhola umfana, uyagijima futhi ngicabanga ukuthi lapha kuma-follows weBuccaneer engenza into encomekayo. Umuntu osondelene nawe eBuccaneer noma umuntu okuwuyena o-responsible for u-scout abadlali beBuccaneer, ngicela mani mazi nimshele ukuthi ehambe eyobheka ibhola laloya mfana, ebuke ukuthi alukho uhlelo lokuthi engathathwa esondezwe lapha kwiBuccaneer. Njengoba so far i-team engiyibukayo ngathi igijima ngabafana abancane. Ngiyayibona ne-Kaizer Chiefs nayo ingazithi iyalungisa lelo phutha lokuthi idlala ngemdondovia. Izamile nayo ukuthi ifake abafana abancane, kodwa kuyisifiso sami ukuthi abantu ama-scouters, abafana abadlala izolo laphaya, iningi labo besikade ngibonile ukuthi uVilliers we-Chiefs bekhona noma besheshe bamkhipha, ngingazi bamkhipheleni ngoba emva kokuba esephumile nakhona akuhambanga kahle. Kodwa nje ngaphezu kwakho konke abafana badlalile, abafana basebenzile, sizwile kuthiwa bazonikezwa amafoni ama-honor. Ngazi ukuthi why kumele benikezwe ama-honor, akusizo iy'ngane phela lezi. Yebo basesibancane kodwa akukho kahle ukuthi bavele benikezwe ifoni. Engazi ukuthi ngabantu abase-primary ukuthi mayiphasile kumele inikezwe ifoni. Ngiyathemba i-SAFA nayo izobalungiselela izinto ey'fanele, nabo kumele bebongwe ngento ethe xaxa okusabukubuku, ngoba into yokuthi uzomnikeza ifoni ayizumsiza ukuthi banawo vele amafoni. Sihlala sibabona ku-TikTok bedlala benza i-content laphaya. So ababongwe ngendlela efanele ama-team ala e-South Africa nawo e-scout ebathathe. Siyabonga futhi ku-Dr. Patrice Motsepe ngokubeka izwe lethu kuyibalazwe. Ukuba kwakhe khona laphaya kwi-CAF kusisize kakhulu ekuthenini izinga likhuphuke nala ebholeni laseNingizimu Afrika ngokuthi kuphampeke imali efanele. Siyababongela abafana benze kahle. Ngithemba ukuthi mabebuya namhlanje noma kusasa bazomukeleka kahle.